Brajković. Može malo pažnje. Evo, dame i gospodo, priveli smo ovaj festival tenisa kraju. Izuzetno mi je drago i čast mi je pozdraviti vas sve u ovako velikom broju. Ovo je bio do sada najveći festival tenisa. Hvala vam lijepo što ste učestvovali. Hvala i onima koji nisu sada tu. Posebno bi se zahvalio ekipi koja je došla iz Požege, čak 3 para koji su podržali naš turnir. I sigurno ćemo im se u budućnosti odužiti, naravno moraju oni neki turnir organizirati. Na kraju još jednom zahvala i nadam se da ćemo na godinu ponovo organizirati još bolji, još veći, još kvalitetniji festival tenisa, a za glazbu ćemo već sada dogovoriti gospodina Krijana koji mora znati da je zadnji tjedan u kolovozu, tjedan kada mora odraditi priču u tenis klubu ako želi biti član tenis kluba.